nugani tikonyora jisemi chingi ya chekerero Liatirimba Technical and Vocational College nero lichibo liao ase intake ya January yugendrete nigo bakuru achikusi au mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Liatirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Liatirimba Technical Vocational College is located as Neliwari Masaba constituency ward ya Gesusu Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayigoli baito gotwara barobwawa asengenjo ya school fees. Karo mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se Higher Education Loans Board elinde banyaragora bakora kikosi cyabo asobworora na kutabukya ekwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaya baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskill ekira bakonye isikali mwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete agirira nigo bagutuka asesemo ya Nyaribari Masaba Liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batarire ase website www.liatirimba.tvc.ac.ke Liatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Wairevya mwancho murigirira gutembe television rituko ria Jumamosi hosi sabato yo mwerio kigima iri rituko ria mwerio asubotienye omutangane wo mwaka w'ekirubere 2025 nemo karibu sana sekionga chinsa ibere cyabono marago basinjira yabene irinde tinyare ko ya rigereria naboyoko yasanga yabereka okorekana kuba mono kuraiga sorogongo rwagusi naboigo isko yagusi ime yense yito ya Kenya watana na into ase chinsemo cha YouTube Getembe TV na boigo chinsemo chire cha Facebook na Getembe TV ngoroko Matilda oboigo veni nyaboke kurase bimanyererio ikaranso ike tonyare ko yasanga sinchira engikirano kigima. Nagero togo chaka umukonye bumurayo omonene wiki amagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo ritukoria rero anyare gukwanera kose anyare gukwanera emeroberio iyobekira se kiama ekyo gya Jubilee gocha kogetingia anamono aiga ase orogongo orwagusi kaukwana kurase county ya Nyamira umugasorero niganyara gusanga negati ya burai nabo igokorwa okubure gocha somugusi anyare goswa sobonge ime yekiama ekyo gya Jubilee nabo igokwana nerio gerimo Osaketo Fatgad Gisemba utogora noroboti rwa sinchira ya bene Puna inchira eyemo yogotinya ikiama kya Jubilee nigo oyorache kwirurukia ibandera y'ikiama ikyo ase ekerogo kyoborai obonene bwo mwaka w'ekirububere na 2025 Dr. Fred Matiang'i nigo atebire buna ibarache kwigora kyabisi ky'ikiama ikyo ase county ya Nyamira naboigo area ya Kisii Omotienyi ogocha abalai bali ga baze Nyamira batebiga abantu bami Inga kiona ya ikire
toba te banyo boeme usawo no dai goyo ngo chaka tole ga nyamira inje chaka musangere kano ko ya to bisi ya Jubilee tarehe 19 mtinyo o kamere ko leni akisi ngati chana kumera no bara na bo visual ba Jubilee no tora twins do gorega to chake Ukwana ritiko ria rero chingaki bamutarira omo MCA we wodi ya Magombo omoske Mindariech erioko moa engora maega yere gusiria omwiborio ye nigo Dr. Fred Matiang'i aira chingaki echo na kuburia omugusi bwensi osoa asikiama ikiga kya Jubilee asikiria buna nigo abwate ogusira okonene no nyenkuru ase orogongo rwa Mount Kenya njina ngai na tire Jubilee na iliwe meremo na masikani uhuru ugambete nse mondo ugambete nse miaka 10 president umoro kiria masikani unire pake sabantu baso Muranga musangerekana ontebi ngaga Muranga nanche no michuki ajete aga toleranga nayo ujokare ndike nayo ujokwa to banga agande bikan ko ire Muranga ali ali simi chuki atolete nenchi tukwa tolero atebe bantu amabo umwana oyo tuakore mero manere n'umuntu wakore mero mumugwatisi akonyeze numa yondelanga ko we tamwe chitandanya aiga boigo ibagendereire gusegeta opomo bwomugusi muntu tabangaina ngabono isendukana mala Fred okuturichire twese nchendo as an individual my brothers my sisters na ino mchuo ingakiri abo bakorete obonaba Magotebanga Fred kaena rebe ticket I will not oppose as long as twenty people chibekege kabwe temo ya Fred njena tebanga mugusiga tebire nanga kura nyakrari matien abuno onko ande natanga ntigira beno na pasita na kese timu ya matia na pasita mkiroro bagusimba wata nekana no defense na investment eba wale wata na bagusiga ne bitine babwate mbiko kendando Pinde moro tinya okora abantu munyagani chindege gocha no batema gwatana n'abantu baito eri n'abantu baito to bamachara abantu bagenda uchi abantu bagenda uchigari otoburukani abantu baito mwachege tumne kubwatikana naya nigo muske Dr. Fred Matiang'i akwaneire abarai baria bakwa okoboko eserikali eregeti ase abwatokire obosemia bwaye chikura bono cheki Mota ide matebi na nenga abantu bari mu bobekera chikura mona jetinga bayandeka ya buno kawo dewa iga buzibone to jabara 100% transition 100% Kinko reporter Getembe kuraiga se wodi ya Magombo eye gutuka imeye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Nchefa Tikad Gisemba Mwancho murigirira amatuko abiroka magiga yo kubwatuko wechibesa cyanyota ucyasaba sai be kaunti ya Kisii eri ya Nyamira na bwigo ya Migori nigo bono ritukoria rero muri kibutambe ase wizara yobwerane bwa mangana Stephen Esaboke anyara gutalera oyo mubwa basae abo banyora chibesa rituko ria Alamisi ka kumutara ase omochie obosongo nigo bono musayo yo ase rieta Josephat Kirongo bono anyara gusanga na bwigo korokia omugokoye buna obugima bwae bwa onchoreire gusibuna nyarire kuba kagusiro na ikibese cyo cyanyota muri keto Daniel Ontiri no roboti orasenchera engikerano Namatukaberoka haitire korwa chingaki chikubotukwa wechibese cyanyota asaba sae korwa se county ya Kisii county ya Nyamira neria ya Migori umwega okoregeta sigeti kyagusi stadium iki chalingite gokonya abasae kwegendereria haso bonchirire bwabo kubotekana nayo umurikyo botambe asamangana yoborania umuske Stephen Esaboke negati ya baralia nigoli Kolero batalero mosa oyomo Josephat Kirongo omonchoria haso mocho songo oyomo wabalia benyorete chibese cyo cyanyota okwana chinga kecho Kirongo nigakwanderesa bali yaye yokwironerera nesiminya yakoboko egati yabasaye bande hange chimilioni 2 kenyengima umurobolyo wa maegelio no basemia igoro yobonchureria egati yayande
na komenta buna ikiga niyo kiamwete libagaligia liyo kwegendereria. As when I received the money immediately, honestly I was thrilled in a way that, you know, I've ever got that kind of cash myself, mine. But you know, in terms of challenges and, you know, struggling, and again now you have that amount again, I was happy with that because I knew it could save me a lot, because I was in the business, I was handling so many challenges, to be honest. And this was because of, you know, lack of enough capital. You know, a customer needs this, you don't have it. And you're like, you need to go to take it to another shop, and some customers will tell you, I'll not wait. You know, those were challenges that I was incurring. But with this money, I'm confident enough. Asense mwende umuske isoboke nigakwanira mukia we serikali ya Dr. William Ruto nekirenga kigosira basaya asoko ene kibuna amagimabo haoncholerie igente kiabeto koba president ito anjita basaya nande kuliya basaya bari mono batari kwenyara gose batari goje kunyara wekonya anye serikali tari goje bakonye because na baruna bakenya na baruna abantu batakire kwenyorera ubugima bwabo komenta igoro yayo wisiye ito ebintu ne bingo maneno byense nabarayi baito bakwanire bigoja goje bikonya abantu baito ndikiya bono iga taringa kiya siasa aba mwakwana bagoje gutenda mwana yikikura mbaje batangase ngakiyo bono iga tulisa poli turige limono mono tokonya abana baita basaya baito na rugusina barabange tokonya abantu baito toreta magendero nkoroboterega dasene kya gatembe kurega se county ya Kisii retere ngoro kwa Daniel Untiri Mwancho murire gutigana nayo abalemi bekemeri gichaye kurwase tundubali ya Nyamakoroto iyo gutoka se zone ya Esani ise ye factory ya Nyankoba nigobono besokire no kwimurunganeria ukonacho wikiremo nenusu asekira eguni chingaki bagupima echaye yabo nekirebono ba ruru kwimurungane kwabo ochase company ya KTDA na gotebuna ubuteneneri bwe factory iyo tubochi tukubamanya na sekiba kunacho ikile yo ya mone nusu akorwa asekira egunienga na batebire babiri bakonyora sara ase amatukaba amange bono nande bakubura buna banya ubuteneneri bwe serikali bonyare wesonani riko bakonya muri ketofati ga December no roboti rwasinjira engekirano Ensemogete ya baremi bekemerie chae korase etundubari ya Nyamakoroto eyo egotoka asezoni ya Esani factory ya Nyankoba nigo besokire na kwimurunganiria boko na chwa wekiro eyemo nenusu kira ebuni chingaki bagupima echae yabo engana batebire buna uboteneneri we factory yiga tibabo bwatiranete abaremi eryo bachake wikirania okunachwa okwo umuzozo ya so chakire igo chagete buna to chagete kuna chwa brabt ena ekereguni eko we 12 kilos twana chu ekire monenusu omolemi otorire chae kormogondo ya chire chikiro iber iga kuna chu ekire monenusu we 0.5 egento kende gya kabere tichikerie kerori gweti digweti gwa tigabarangeria abakomiti baito abanyakomiti abatochorete bagende Nyankoba bayirane back to the ground bairesa abalemi barangeria abadirector baka abadirector batwerese ngana ki igere 1 2 3 togambe tuikera na mariogi korengana nere George Mokaya oyo obeirega kura abaremi abaiga Banyamakoroto buna omunyakirogobo nigo atebire buna ukuburia kwaye buna naseki abaremi abaiga bakunachwa ekiro eyo nenusu kira ebuni nigo wakoreire ere wakwa isiko buna omunyakirogo naboigo kourwa enamba yaye agopimira echae nyore rubirane lirigo ngao wana likombuza ligontelia ba chairman tiwande baba ntoli chairman antoli manya committee wetu ndubali na factory ya Nyankoba bono kwa beru mulimi kawaida kurweni ngado kupimenya namba yane ne echai bono igere igumishonde mbwate jango pima njikorwe kadi yane ekadi yeyi amakata na ya teli on system na ya ekadi ya erusi ngwake simu Nyankoba nage simu jia sawa agriculture ba konte na ya nambe ya erusi ri na bakuba batebete erusi
kubotekana n'ubururubu bw'abaremi bukunachwa ukwo nigo umuremi asirieta Isaac Mboga w'ikenyoro kya kambini ere atogorete echai yaye na kong'ea gokora uburemi obwao obubure obwechiombe chinsiaga na boigo amatoke buna akoerera iyo tukiagarite ngatogore echai ebansete ko totebinga rute echai yerimi moisture one yerimi nga nkeregunia nyakobwa totebe chiuni 10 nkeregunia okurusigwa bono yamanya gwika omuremi ekero kwarusiri ng'a rende moisture iyo okomorutera gochimotwe naende karani ya igino oteba ng'a eyi nenge kwaruta ekarani omonyene osoyo okoboko eguni yago ya inche nintebetie elector yaitu ng'a ngutugurande echai wae oete chinguru chikarani chigutugure echai nimotebeti marakata nabanya komiti baito ngobatebu nale marakata manyanga igutarie na tugurite kengima omokia oitobwo kumurigia omunyakirogo kwe factory yeiga ya Nyankoba gwetera senchera yesimi oyo umanyikaine buna Tiberius Muskisi oyo utatwanjira to rekodi eriogiria ye korende nigo atumanye buna nigo barangeretie abanyakomiti bechitundu bari chonsi cha Nyankoba nabakaigwana enchera chikiro chikonachwa igoro yengana yogotenenigwa kwe namba naboigo oborai bwaye George Mukaya korwase ubunyakomiti bwetundu bari yeiga ya Nyamakoro to nigo umunyakirogo oyo ateba buna nugutaigwira kwaye naboigo kubasegeta abaremi asenchira embe ase aenekya buna etundu bari yeiga ya Nyamakoro to nigo ekurawa n'umunyakirogo omwao oyo azechinga kechi oire rirube chingaki echecho nigo abarai bagusi basabirwe baezoana nigati erio babakonye nchengo tebyo kong nale bwangu mestengoko cheruza ebinte bibona yabantu baguchimota muna tosomya abana otogotiga abana baba machambazi yori bantu anse kuitana yori mwanse kuruchibese chiama kweli tokonye mugwe birerebyo mono etundu bari ya Nyamakoro to tokonye omwana okoro kuchochi Mukaya enamba yaye irane omorembo iche ingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya Kitutu Masaba iye gutoka ime county ya Nyamira Jefatigad Yesemba mwanchu murigirira egati yabamenye bamunyerero iyo gutoka ime ya Kitutu Church North county ya Kisii nigo bono bagendereire gukwanira gusekurwa ebirengerero byabo igoro yo gutatwara uburayo buya anene muno kurase chinsemo echo elio kwegendereria na ababwango iga negekundi kya Bas Women Group kia kurwa Ragogo abo bono banyare kogokera egetambokero ky'omurayo yomo manikarete buna Dr. Alfred Ndemo ase ukubasira ase chinchera mo riketo Ruth Kemuntono robotero asenchera ekobwatia kuringana amuna bamenya baiga nigo babiri bagutume kubube amuna bana siasa na kubabwatuka ekero basoira bisi negati yabo tibagwikana chira chiri babete bakubalira na kuringana na barabu nigo baligiririe na goteba ogosemeri kwabo okoya asebono imeye bunge ya Kitutu Church North na sumwana siasa Daktari Alfred Ndemo oyo omanyekanite munadawa oyo batebiroberiga kurobuya nonye namabaga ase chabisi anene chabisi cheserikali twagenda twakora chikura riri twakorire twabetaracha abakurumagega baita twatigara ntuno tore gari unanje nakorire siasa myaka menge nakorire korumbwate myaka 20 mbaka bono ruchinga bate myaka 50 obutaka tubwate gusia borobonge patara toko chikokore kondo karato mobeke erina bara atokonye project yende bana bangina mabogate project batagete kugure migondo korinde dagwo gwanja na bako tokonya abangina begere bagendereri tuko pamoja
hunyo kwa hunyo no toramonere ndoli komutiga niko boigo batebire buna ebyombe ao niko byabere n'uburai bwabono bwensemeyiga igati yabo ababuraka na igombaganeti wonchoreria uburai ubu kituti chache not nebwata ababuraka abebira amatuka amange otamenyete n'enchare nyinge baburaka bane mbarano n'uburangeti boborete bakwebisia ainyora ababuraka bane n'uburangeti na itubana noto unyo kwa unyo asensemo yende niko babere bakwane kibuna bamwanchire kurwa ase kenyuri kiga kosoka isiko na gukwanira abamenyabo elio banyare komba bakumwalibaga elio kubara bono gontagete omurayo itondemo abe kiongozi yeito yeta abetaya gondwete nyaboro baiguraria nachire kuri ndemo ga nane ntagete mekiswa ndemo atoigorere chi project chingoko totuge chiombe totuge egere na into tonyora magenderero kitutu chache noti abangina moitabire gonka antwanjete egere mnabona ntundu bwatimache gocha ndemo koira atoretera mache ndemo koira atoretere chitaya ndemo odagore byo tugene ndemo Ruth Kemunto Getembe odagore byo tugene mwancho murigereria agutigana nayo okuboria nigo kwabekirwe nabo igukubwaterana asegati yabo bwatani ao elio kurwania gukura obunereria bwechingenjo ao ase abana abanyaroka nabasubati nonye nabana abamura ayaga nkorengana naborokiwa berichiko ase University ya Kisii abubono bakwanire asara egochiacha kubwatikana nobunereria obwo bwechingenjo chinga kechecho nikobono banyare gusaba nabo igo gwake kokobuna abana mbabonete ko unereriwa hasengencho barabamura ose bare abanyaroka nabo igo basubati nonye nabagaka ase chinga cyabo muri kito Daniel Ontiri twariganireti orobotiro nene kubwatikana ninganeyo obunereria bwechingencho ao nigo kwabere gokoene kigwa hasi gikabono hasorongo rogusi umuchando utachikwera bwangoiga onyo kubwatirana tigo kubarro egati yabubwatani ao hasi segiye abana bamura n'abanyaruka b'emyaka emeke nigasi gikabono babere bakwenyora hasi mechandeye egati yabo kunererirwa nakogosererwa amagimabo ubosarwa ku mwana omwisike kikere mamencha nerichika iga Kenya okwengerwa hasa abana bamura b'emyaka emeke n'abanyaruka n'ikisegi chigenka egati yayande kubatekana nayo abarokigwa b'echi university nigo omwaka oiga barorekanire ko bahasa omustari obosio hasi segeye n'ababangoiga n'abaiga berichiko kurase University ya Kisii. Gender based violence neko involve ebintu ebinge nebwate physical violence nebwate social violence nebwate economic violence ebintu buna rape alafu pia kutukana mtu online worrying someone about self esteem na biko include beyond gender based violence. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence, tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao. Pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Korengana na barabo kugania nkoraroro ko barai wechingencho ao nonye na sebunge kubwatiria hesegiye nabuna nabo hesegiga hekwera gwetira haso gotiga koyeombia. They should do better and they should implement laws that protect people, especially vulnerable people in society, waweze kuwa protect kutokana na madhara ya gender based violence. And the good thing twairubono chi platforms twaiguchinamba cha DCI chinamba cha usikimi chi platform ao choko report asense mwende women rep we county ya Kisii Moske Donya Dori Saburi. I am from grade 9. I am 15 years old. It was just a mistake. I did not want to do this. Asesegega nigo harigania igikaro nabana babwata abana negati yabo baebwatrenetie kubasegeta na kubakwanira igoro yobogima. Na watoto wasichana kama saa hii uko na mtoto, please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Tuweze kulearn from our mistakes. Pale ambapo tulikosea, let us correct, si ndio?
si imetendeka kufikia saa hii, but haimaanishi ni mwisho wa maisha, ni mwisho wa masomo, ni mwisho wa kusoma. Let us learn, tukubali pale ambapo tulikosea na tubadilishe, ili mtoto wa pili, wa tatu asiweze kutokea. Sawa sawa. Na iwapo uko na shida, reach out to mtu akusaidie. Ase chinkwana chia bana baiga abange babo nigo baetu burito n'abantu bamanyete buya. Asa abange babo bagoseretigwe tiba baisa ko basoera nigatiabo bakaigwa marito n'abanda bande abo balinse yemeke 13. After kupata mtoto, of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. So I was requesting my Mama County, Doris Donya Toto, if he can give me support and to pursue with my education. I'm in Form 3, so nilienda Form 4 and I need support. I need a lot of support. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So like this year around February ndo nilijua. I told my mom, venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SCS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba Mama County anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers. Nilifanya grade 9. Aso kuboria kwabere gukubekwa sawa iburi kweneke buna bomayeta sabana babo bari chinga kichonsi wakoroboti igoro ya bikore binga bune biga ase wabisa bobanyimbo kero umuntu gari kogenda kuri gasyaye abantu bayigwa basacha babago tibonga abana gogo tibonga igoko bwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda amalito mba ko irorere bakobanga ekyagero ndete yotayete ku butoru. So ese koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo nali ora tigo sali abana okwa ne iro tingu proper na ndo tingu, because abana aba they are suffering. Omwana obwato omwana alafu matebe omuntu yo kwanira ingike tali ekebe noko omwana obolito omwana omusinini alafu ayabona nole para ogotara ayabona ibintu byabo byonsi birebya Ngoroba teregeta seni kiage tembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri Mwancho murire ase oroboti oru rokonerewa kwa abana basubati abana banyaruka nonye gocyase abana bamurana wego abasacha abagaka ase chinga cyabo no riboriri turi rituko rero rikorwa ninki igekogera abantu bagende tukunererwa ase chingenjo abe umwana omunyaruka abe umwana omumura ninki igekogera bagendete kunererwa abangina ase chinga cyabo nabagaga ase chinga cyabo bonsi igo bagendete kunererwa nase na bugutuma ekerengereri kyao guseri kiburi abo gucaiga ase studio witira ase number 0726447367 ninki igekogera obunereria guchase abantu bande bugenderete bantu ngoito bara ase chinka abana abakorerwa abube gusamangana gender based violence ase emyaka yonsi guseseke gori gyonsi akobaga kwenekirwa nase kisange kerengereri kyao gucaiga ase studio witira ase number eyo erasekerore GTV yao obunereria oboiga guchase abantu bande nigo bugenderete kwenekirwa litukase lituko omukyo bekiru korinde tiburanyara koera kerengereri kyao cha 0726447367 kogenda omutumukomoke koirana nyare kurigereria ujumbe chaino gendera kurigereria ekionga chinsaibere chabona murago bali tukoria Jumamosi.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ibata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering. Sema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration. Asinsema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering. Asinsema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara wone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bari loan cyo basoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wari kiri tutokoroka out of pocket ecyo mwana gotumia kumenye school uburendagera na gwakane se nyumba komenya tokende abana nkwaye bari constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo n'ababunge unabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we committee sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inda abana baito January intake n'agendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi ni gutasa kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mu cyito bosongo Wigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka kolingoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonda getoko tanga ase enyagitari ya ito nigo togokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonda getoko tanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru ise twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora kiri chia sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali yago tichore emeki usako igore emeki yagera manyinga tarabia nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uborwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo
nkorigere ritore nonye namang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange nainda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisiko buna bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA nainde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokoroka nga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubati misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower ji anniversaries gozi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga au bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikiri wiye masije munaba manyibaita bobale noba manyibiguro igeti byetebwate signal ere enkomu iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Karibu sana na ino mwancho murigere wa Getembe Television ekero tugenderete ne kyonga chinse ibere cyono maragova kurinde unyore libori rya renge kero tugendete kurigereria na kumurikira mangana agenda based violence gochase omwana omumura omwana omunyaroka abasubati abagaka abasacha abalia bonsi abagotu abimyaka yagatwa nabo igo abana bakeba kugenda nonye chiskuru ninki gekogera obunereria gochase abantu bande bugenderete wikira ase amatuka yayiga ninki kiagerire obunereria obuiga futaranyara koba bokoera ai anemono aiga sinsi ya Kenya na kurwase orogongo rwagusi lichibuliao ndisomekero tokora ekyonga Tomagocha say number 0726447367 0726447367 enambera sekirore ye TV yao korende tugendere ase ensemo oye kyonga mwancho murigereria nigono umwaziri w'oburinde boime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen bono anyarire kwegerera serikali y'omoske William Ruto na kotabuna nigo yabeirege kubeka omoke asokurwania amariogo yogotindi aiga asensi ya Kenya na nechinga kecho nigo asabire abamenye bonsi kwerikia buna aba Kenya ase okubwata ebibande kiraborire onde wensi otobwatie kibande anyare kweneke buna otwarire kibande elio kweorokia buna koba Kenya asinchira eyavene. ID from Monday nataka ikuwe registered kila mali. Chief, itakuwa ni shughuli yako kama we ni chief ya sehemu fulani. Ipatikane mtu wako kwako na ana ID na registration imeletwa hapa. Lazima tutoe hao watu wote tupatie nafasi. Ndio hao watu waingie kwa SHA, waingie mambo ya housing, waingie public wa benefit kwa mambo ya public. Number 2, nataka niseme mambo ya pombe tutaendelea kupigana nayo. Pombe, bangi, heroin, cocaine tunaendelea kupigana nayo kama taifa. Na rais alitangaza mwaka huu ni mwaka wa kukomboa wananchi kutoka pombe haramu na madawa ya kulevya. Na mimi nataka kuomba ninyi wote wananchi tushirikiane pamoja kuhakikisha kwamba tumemaliza pombe na madawa ya kulevya kutoka sehemu hii. Nashukuru machiefs ambao wanashikana na maaskari wetu kufanya kazi hiyo. Nataka nisisitize ya kwamba kila Mkenya ako na jukumu ya kuangalia watoto wetu. Sisi kwetu ni serikali ndio inapambana, kwa sababu kuna vijana wanapotea kwa pombe, wanapotea kwa mambo ya madawa,
kwa sababu wazazi wamewacha ile shughuli ya kuwasaidia kusonga mbele. Tumekuja hii shule ili tusaidie hii shule isonge mbele. Tunataka tubadilishe mambo ya education kwa Elgeyo Marakwet County. I must say this, shule zetu zinafanya kazi mbaya. Shule zote kutoka Metkei mpaka Literi huko, we are not doing very well. Kwa primary school watoto wanapita vizuri, wanaitwa mashule ya nje. Hapa kwa Elgeyo Marakwet County shule ambazo ziko nazo zinaendelea kutofika zikishuka chini. Juzi na mwancho murigere mawaziri wa mangana yechinse chisco Muske Musalia Mudavadi ni kubono aburira abakenya kovekana ase amasabo na kubwa mono kubasabira abarai babo ka ukona kora ase amasabo yekanisa ya PAG me yechinse mechimo me county ya Viga chinga kicho ni kubono aburia abarai boigo kusegeta abakenya kwerikia buna abakichikura ili kugendera kubeka oburayo bya serikali ase amatuko alebusio. Tuombe taifa letu, tuombe tuwe na usalama, tuwe na amani, uchumi wetu upanuke Kenya nzima, vijana waajiriwe na biashara zetu zinawiri. Jambo la pili, nataka niwasihi kwa sababu nyinyi muna ushawishi mwingi sana katika taifa letu. Voter registration inaendelea saa hii. Watu wanajisajili kuchukua kura ya 2027. Na wasihi katika nafasi hilo napata pahali popote ulipo kama kiongozi, uwarai wale hawajachukua kura waende kuchukua. Na mimi nataka niwaambie kwa mambo ya teknolojia, tuna majina, tuna nani ana kipande na hajajisajili hapa ama pahali pengine popote. Teknolojia sasa inaweza kutuonyesha. Mimi nataka niwaambie katika county hii kuna watu zaidi ya 50,000 kwa hizi constituencies zetu zote ambao wana ID lakini hawajachukua kura hata kule Nairobi ama Mombasa ama Vihiga ama Kakamega, lakini ni wazaliwa wa hapa na wamechukua ID. Nataka tuwaambie wachukue ID, tujipange kwa mambo ya kura. Sasa wakati tumechelewa kidogo, nataka nichukue fursa hii kutangaza kwamba tumekuwa tukizungumza kwa ofisi ya governor na wenzetu kutoka Kidundu eneo ya Vihiga. President alitutuma tuongee na wenye shamba pale. Zungumzo yamekuwa yakiendelea na tumesikizana. Na hivi karibuni sasa ujenzi wa Kidundu utaanza, na nia ya president ni kwamba ikifika either Labor Day ama Madaraka Day, sherehe hiyo ijifanyike katika Kidundu Stadium. Mwancho murire na ina mawaziri oyuka ukona kurasa Muyigonde me county yo ya Viga chinga kicho nigo asabira abakenya banyale kumubwatisia na bigosira ikiringa gya serikali ikoragwa no Muske William Ruto ile kwene kya magendero a stechinsemo au development katika taifa nzima. Tufanye kazi na serikali, tufanye kazi na William Samoei Ruto. Na wanasema, wahenga walisema, pahali kuna nia kuna nini? Njia. Kuna njia. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kwamba kupitia kwa Mheshimiwa Rais tuko na nia ya maendeleo mbalimbali, na pia kuna njia. Na njia ndio hii ya kufanya kazi pamoja, tushikane mikono, tutembee bega kwa bega ili tutimize maendeleo mbalimbali. Kule kuna serikali project ya affordable housing inaendelea.
kuna soko zinajengwa, barabara zimeanza kujengwa, Kenya School of Government inajengwa. Hapa nyuma contractor amekuja kwa soko hapa Mbale upya. Kwa hivyo kuna miradi inaendelea katika county hii, na tunataka tuwe na miradi hata zaidi, na ndio kwa sababu tunasema tunatoa shukrani kwa wakaaji wa Kidundu. Vile tulitoa shukrani kwa wakaaji wa hapa Mbale, walipeana ardhi hapa, ndio kwa sababu tuko hapa kwa district headquarters. Wamepeana kwa mashule, wanapeana ardhi kwa mahospitali. Hiki ni kitendo cha maana sana kutoka kwa wakaaji wa Vihiga County. We really appreciate your contribution because land is a big challenge in Vihiga County. Very big challenge. And therefore, when you make such a sacrifice, it is indeed a very deep act of patriotism from the community and the individuals who have contributed. Thank you. God bless you all. And let us all be happy that in a few weeks' time, we shall be enjoying na omunogeri bwe bunge nene omoske Moses Wetangula nigobono aruro kuboria utiasie abamenye borogongo rwa North Rift kugendera kumubwatesia omuraivense omoske William Ruto ayiganigo ari kuyakwana korwa ase chinse mocha muibeni yogotoka me county ya Uasin Gishu asebono atevire kutera serikali osasobrai wa Rais William Ruto nigononye uchumi yense ya Kenya ya ororobire igoba moichinga kichinyororo nabo yokomosira asobonge kugendereria ensi. Tupatie nguvu rais wetu ili 2027 ikuwe rahisi kuliko 2022. Ndio aweze sasa kujenga legacy ya Kenya. Akiacha Kenya 2032 muone tofauti, because great men build great monuments of success for wananchi. Hapa Uasin Gishu pia na washukuru, sisi tukiwa huko Bungoma tukitaka kuonja city tunakuja hapa Eldoret. Tukitaka referral hospital tunakuja MTRH. Lakini Rais Ruto sasa anatujengea level 6 yetu Bungoma. Sasa tutapunguza msongamano hapa. Anatujengea kiwanja ya ndege. Kwenda Nairobi kwingine tutatokea tu Webuye tunaenda Nairobi. Hii barabara kutoka Mombasa anachapa bio mpaka Malaba inapita kwangu mlangoni. Na hii yote ni kubadilisha nchi yetu. Juzi tumepeana kandarasi barabara kutoka hapa maili 9 mpaka Kitale kupitia Moi's Bridge, kupitia Matunda mpaka ingie Pokot mahali inaitwa Morupus. Wanajenga barabara wapanue irahisishe kupeleka mazao yetu sokoni. Na wale hapa Uasin Gishu walikuwa wanasumbuka na mzee Raila kama rafiki yangu hapa town anaitwa Minjo. Sasa Raila alikuja akaacha nyinyi yote kwa serikali. So tuombe hivyo vile aliwaacha, ili tuhakikishe alimleta kwa serikali, akamwacha kwa serikali, mkae kwa serikali. Ni kuwaomba kama jamii ya Wakalenjin, nyinyi ndio foundation ya serikali yetu. Rais amezaliwa hii county, anaishi hii county. Muwe kielelezo kwa kila watu wengine. Hapa rais astahili kuja kupiga magoti kuomba. Nase ogosingirira engana yokugendera kumosira omoske William Ruto nigobono muwaziri wobukoreri ase serikali gose public service omoske Geoffrey Ruku nera sensemo yae atebire buna serikali ya Kenya Kwanza nigo yatembire kupatirana na ansemo eli yegati gose kupatirana negati ya barai korasi kya mavuna keri gya ODM chinga kicho nigo aburire buna bali bonsi bakogikiria serikali iga nigobono boponete goskabusyo nabo igokwerera alia maya barakorere abakenya utatiga kubabagana asinjira ye ubugesaku.
Na mimi siku hizi nimesema sitakuwa nasema yale ambayo serikali imefanya. Serikali imefanya kazi mingi. Bei ya kahawa imeimprove. Bei ya majani chai imeimprove. Mambo ya stima inafanywa. Bei ya maziwa inaongezeka. Mnanielewa? Hii barabara inaenda hapa ikielekea Nyeri ni Nywe. Ama hiyo si ukweli? Kwa hivyo serikali inafanya mambo mengi. Mambo ya hospitali kwa sasa kuna bima ya afya. Yule ambaye ni tajiri, yule ambaye ni maskini wanaenda hospitali wanalipiwa pesa na SHA. Hiyo yote ni mpango ya Mheshimiwa William Ruto kwa kujituma kwa mapenzi yake. Akishia kwamba Kenya imesimama sawa sawa. Lakini ile siasa rahisi sana ni siasa ya ukabila. Ni siasa ya kusema Mount Kenya, nyumba, rolere, neroa. I'm asking this question. Katika baraza la mawaziri wale wengi ni wa kutoka kwa hii mlima. Katika PSS wale wengi katika hii serikali ni wa kutoka kwa hii mlima. CEOs wale wengi ni wa kutoka kwa hii mlima. Directors na chairmans of board of directors wale wengi ni wa kutoka kwa hii mlima. Halafu mtu anasimama anasema tirolere, nyomba, mlima inaonewa. Kama wewe ulishindwa na kazi yako peke yako, usitulete. Huyo mtu wa Munyoro hatatisha sisi. Huyo mtu wa Munyoro hataweka fitina katika mioyo ya watu ya Kirinyaga, ya Nyeri, ya Murang'a, ya Mount Kenya. Hatutaitikia kamwe. Munanielewa jameni? Munanielewa? Haiwezekani vita yako mwenyewe unataka kuifanya ikuwe ati ni vita ya jamii. It is your own problem. You failed to respect the constitution of the Republic of Kenya. Ulishindwa kufanya kazi, kunjua kazi yako ni kusaidia rais wa jamhuri, sio kuuliza maswali, sio kumkoroga, sio amtwisting, sio kumuitisha 10 billion. Ukashindwa, wambunge wakapeleka nyumbani, Senate ikapeleka nyumbani, even judiciary ikapeleka. Wancho murigiria asinseme yono to ukore kionga chinsa ibere chawo no muragova kurinde nekiro tukwiranirira liborio rierituko oria rero inki gekogera obunereria gochase abantu bande bogenderete gwikira matukaya iga liboririra sembeo eliondo chinga egati yo mwancho murigiria habirika kolika ujumbe yae usabirika gutuma ujumbe yae gocha iga studio na boigo na bokogendera kolika ujumbe yao na boigo kuyetuma gochase namba 0726447367 chaka niriteria ochinsemo chiri kubwatia ekeunga okorwa unabona Morris Orechi agotaba okorwa chinsemo chia Lolgorian agoteba muna gaki egento gekogera obunereria bogenderete kwenekiwa na sengencho yenyasore abantu banyure muno na ninki kiragere omuntu gusamangana gender based violence atari koera ase obwango yagotebanga mariogo yogotindia naro akare guchangira abantu bande kunererirwa ase chinka chabo nonye ase chinsemo neboigo moi koroba agoteba kurwa moi koroba agoteba kurwa chinsemo chia nyantiringa abaibuliti turi kubeka abana baitubia na kioge kogera bakonyora ayo ngagiritinga obunereria rigireti gusea gukwanera mburi bunabono abana abanyaroka konyora marito agenkio abana kunererirwa ase chinsemo nabwigo abantu gukina nechimbwa cyo kunereria gusugutamanya nabwigo kurinda amachiko oyabande na oyagotanga hello ni Betty from KB Betty from Kebirigo it's because Kenya is corrupt and that's why bomaine botayo ase oboene bomondo no bomaine mboyo ase oboene gosinga amachiko tari kubwati waso kurenda oboene bwa mwanya bantu ikiagerana obukurumi ni gobokone kiwakorwa ase ebirengo byonsi yo wake simi ekorikorika ujumbe yao enke ose SMS gochiga ase studio erinde tunyare kuigwana naboigo oyiga nigondo chinga ujumbe yae ni ntambe sana gotabona omorogobo motoreru asegetembe mimi ni onduso marwanga kurwa riamo kogori agotebanga obuchai na bubokogera abana abakorerwa bube ikiagera emichi mingi
itari kwenyara bona gotenga babakorera bobe ikiagera kinde inkeri barakore ng'abana bange bakare kunerirwa andake esingincho bakurwa semechi itari kwenyara nande bakorera bobe ikiagera bamanyire buna kinde ngiyo kiranyare gukorekana usemba kunyara konyora oboene bwabona boigo mata murara nyabweri agotebona buya agotenga buya sana amariogo yogutindi naro akare kogera abantu bakunerirwa wikira boni kwanyora abana abanyaruka abana abamura bagendete gucaywa bagendete kokoriwa ebintu bitabwenereti gose machiko akobunwa ko aria ari ase katiba asingincho yobunerere gose abantu bande bakogania kobunerere mancho murigereria abono ngukorera nabo igo jumbe oli ondewensi oli otomire ujumbe yawe chaiga ase studio gendera ko yirika nande nabo tukugenda ko yirike gose nabo kugenda gusanga ekerengere kya umbe bona sana asuko gendera gusanga ime yekionga chinsebere chabono baragoba kolindo nyolenga etimweli ya Arsenal nabo igo etimweli ya Leeds FC niko banyale utwareke minana igetindi ndochenga omo director ne kuro ali kontevinga inyora ko batina etimu ya Arsenal ya nyara okobwa ikemina ikikere chitageka chinke chire chiaelire bono kolende mbiyamona sana soko veraine ya Getembe TV kendera kubwatia emeroveli ya Getembe na boigo chinsemo chia online Getembe TV na boigo chinsemo chia Facebook, TikTok na boigo chinsemo chia YouTube na ro tonyole buna Getembe TV ekirongoska uyiga goteba buna agotemunga. First of all, corruption is everywhere. Ubukurumi ibolikirase andagotebanga also poverty au kananga nande ubutaka nabo ubukare kogera ujumbe chino nchigendera wikaiga ase studio mbiabona sana ngoroko Matilda ovaigwa veni nyaboke kuro asevi manyererio nere Mike Wills agotebona moinyole timu ya Arsenal rero nebuete gose yanyara gotitora timu iri ya Leeds FC korende tobasoska ikia Getembe TV nakio ikionga kia mwamo gusimbia mono. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Omancho mulire Getembe TV na ini chinga kichimbe chiri yangu kwanenga mbiyore anonsi asowatirite Getembe TV asotegerete radio Getembe FM 102.7 kiunga kema mgusi gwokwariga nga imeye Jumapili igantobera sumuchyo gitare asikansikuru kwa Sido Abraham eyekuro na Bishop Ezekiel Sagana na